Kwagira ngo muri gutera amagi. Mbega umunsi mwiza. Ura bukwe pe. Umukobwa ugiye kuzana ni igitongote. Ndamurongorwa umunsi. Ahubwo twa iyi base n'umwuzukuru wabo azayitunga n'umuvivu arazayikwiramo kabisa. None se wowe nabyo ubona? mugere vuba tugire mugire vuba gura musura ariko ndahumwa inyama kubunanye cyane ni firiti ndagunywa imiheka amaboko kabisa. Mbega umwana ngiye kuva mu busiri bateri kabisa. neza ushobora kuza kurongora kumura hajya inkwaniri Hari inga nziza iyo ngiri kuhaka. Nusi imodoka yiriye turagenda n'amagurura. Umushoferi amgiye kari mu nzira kwaje. Imodoka yakoranye no kugaba itireni. Sawa. Twagesha abaganga. Twagiye. Ufite bahazanye inzara yakunda imeze nabi wakira. Tegereje bihuta. Nasanye n'igikapu. Ready. Data nawe iwanyu hari inzara iri kuvuza. Baba tegereje nta nicyo kunywa babahaye. Twategereje. Natwe dutegereje abakwe. Ariko bari hafi. Okay, nta kibazo ntacyo bitwaye. Hafi ubundi nibagire tugire. Irazitse. Ngayicara. Imihanda y'ino nayo. Usa nabi weho sha. Ni karibu rati. Ni karibu muri sanga. Ni karibu. Nje ndo musangwa kampati. Muraho muzehe muyaga. Muraho neza. Ninje mukwaje. Mbere na mbere inkirihe. Hari inga rwose inga nziza iri guhaka. Izo nizo turabya. Umva shaza niyo ngano. Ayeza neza. Tigose umukobwa mu gibose agende ukuri Murakwa n'imbeba. Irushibiro inkoko. Bitangira kurakara rwose. Ubu igiciro bagishirere ku 10,000 guko umukobwa. Niyo mpamvu nabazaniye umushishi nyine w'ihene uhagaze 60,000. Umva umukobwa wanjye cyambere namwigishije kandi namwigishije mbere yuko bavuga ati ibiciro by'abakobwa. Umva musore vira ntago mu muco nyarwanda bajya bapanye Dibuzi ugira ngo umukobwa uramunyimye. Umva nzamutera ubundi daravuye neza. Uragapfa. Ari nana bivuze turuhiye. Imodoka ziradutunguye none n'inkwano nazo ziradutunguye. Babajwe na gura umuceri ntariye. Umuceri turaburasa.